umuriro uratse hagati ya Bernice ndetse n'ubasanzwe bari kumwe mu rukundo ari we Sadbi Satura Mabafi, King of Buja Flavor, Sidibe, Satibi, n'ayandi mazina menshi, Mr 1 million n'ibindi byose mwagiye murita Sadbi Satura Mabafi nk'umuririmbyi wacu cy'u Burundi. Rero uti niki uno munsi ko turabona stati ica kuri WhatsApp yandi ya Bernice usanga tumuzi yuko asanzwe ari mu rukundo na Sadbi Satura Mabafi ari we Sidibe, Satura Mabafi, Karabajya n'izindi ndirimbo nyinshi romantisa. Yes, uko biri kose rero tugerageje kuraba, reka sinseke, ntago nshaka guseka, tugerageje kuraba stati ya Bernice turabona ko yuko yashize ko umutima wasandavye, umutima wapasutsemo kabiri, zigizage yigendera hagati y'umutima. Tumenya abantu benshi bapostinga umutima urimo zigizage cyangwa umutima upasuye cyangwa umeze ukuntu mu gihe bahebwe, mu gihe bavuye mu rukundo, mu gihe urukundo rwabo rwarangiye. Uti rero bimeze gute? Bernice ikwitira kwa gastati ashira ko uwo mutima wasadaguritse urimo zigizage hagati. Bigiye gukomera rero. Ugiye kuraba kwa Satibi nawe yiyandikiye atari we Sidibe, ndumiwe. Mukaza kubona yandika ati Karabajya. Mbega n'ingiki kiri hagati ya Bernice na Sadbi Satura Mabafi, King of Buja Flavor, Sidibe, Mr Karabajya, n'izindi mazina menshi, Furungu. Bimeze gute hagati ya Bernice na Sadbi kuva muri Empire Avenue? Mbega urukundo rwabo rusubiye kuyangara. Uko biri kose navuze ati nk'abakunzi ba Star TV, iyi ni inkuru ndabacishirizako, bayita breaking news. Byabaye ngombwa ko ndayicisha kuri Star TV 257. Reka turondera amakuru uko biri kose mu buryo bwiyaguye, tumenya ati mbega Bernice avuga maki. Ndaza kugerageza nkomante kuri no stati ya Bernice kugira amenye byinshi. Sadbi nawe ati ndumiwe, mukanyaza kwandika Karabajya cyangwa yandika ati hug me. Uko biri kose iyi ni Star TV zo kufasha kuronka amakuru atandukanye mu buryo bwiyaguye, ndetse kakuzana amakuru ari on trend, ariko ara trending in town. Kubona stati ya Bernice irimo umutima upasuye urimo zigizage, ukacubona na stati ya Sadbi ari we Sidibe, Furungu, Mr Karabajya, no love na ibindi bitandukanye, yiyandikiye ati ndumiwe. Bakunzi ba Star TV, Imana bahezagire cyane, amahoro y'Imana abane namwe ndetse n'akazi kanyu, ubuzi bwanyu muri mu bandanye kugenda neza. Ana happy into aged, ndababwira ko ndabakunda cyane, ndetse ndababwira yuko ntacyo muzamurana kuri Star TV kiretse yo nigirishije. Imana bahezagire cyane.